Patterson tumwebaze mutuze ku kyalo Kale ekisangibwa mu kkombolola y'e Kalusandala mu luka gw'Ebusongola mu disitulikiti y'e Kasese asobeddwa eky'okuzzaako oluvannyuma lw'ennyumba y'okusuulibwa enkuba. Enju ebintu byona tiine kitwihiremu nija nimureba gadomora nimureba amasafuriya garyoko munako mu mabaati tiine kitwihiremu kuba nayiha y'itafaari ntakura kimwe nabwo kyasisikire hata onshobirwe. Mu kiseera kino omukyala n'abaana be 6 tamanyi wa kubasoza. Harimo ebicoori bitubire tumasire kusaarura abaana banje babiri ne baryaryaho bibiri mu kashonda aho abaana bembere nimpuuraho babone ekyokurya kyonka hatiya byona bifiire tiine kindayiheho habariho n'akahunga nanga mbere nyemu na muhogo imbere ndikubasa kuba ninje ndacoma kasera abaana banje kyonka hatiya yone eburiro mu butaka omwe. We tubasangidde nga bagezaako okusomba bbulooka nga bayiyewo banassa oluba. Abaana mbatwira hirwariro babachebera bagira mbatoro mu sikaani kyonka za sikaani zamaza zambura ati mbwenu na ndimu ninyiyayiya kugira ngo bone nkabone za sikaani kyonka nazo zikimbuzire. Ne Sylvia eranezezza gaakaba gaakomba anti enkuba teyakomye kwonoona nnyumba ye n'emmere yonna eri ku ttaka. Natsuka eryasereini y'obutuuku bukineeho esi buliniira yamakoloki twamayirinda embula yamakoloki yamaananga siyendeewo. Bano kati basaba kuyambibwa kubanga tebasigazza kantu konna. Beita ebintu byose mu byesisikere sana ekyuma kitwatwalusiriemu esente syabiritsanda kale situkyerika ku byali byose byabiri kuroma nyumba mwabosa. Amabiunze etsuka nananga olubali omutsuke tukola tunamutubitira mu lunomu tuswire enembula yamoni. Ekyenkuba yagoyezza abatuuze bakyekuusa ku miti abantu gye basusse okutema. Konka twashangu ahingi emiti ekayo yatemerwe konka twashanamu kubyara emiti so emiti eje betuyambiremu kandi ekibe kitwire obwire kitari kwije. The bamboos have been provided but they have seemingly looked weak. All the other tree species have been planted along the river bank but within a short time they are taken away. Kati ssentebe wa disitulikiti y'e Kasese Elifaz Muhindi asabye abantu okugira nga beesega bataasa obulamu. All those people are staying in the river valleys. All those people are staying in the mountainous areas where the mountains they are not stable. Evacuate those areas and go to the neighborhood where you have friends and brothers and cousins other than risking your lives. Kasese yemu ku disitulikiti ezitera okutawaanyizibwa amataba n'okuyiguluka kw'ettaka buli biseera by'enkuba bwe bituuka.